Marieta kuchas mungaro ngoto. Iyo tunda tebya abantu baito ndonzi yasbabe tankelinga amana ali abagusi talimaya. Amana ali wakera umuskira ira ekerere ngeli kidero getibichangia. Muna basubira serikali ya protest. Iyo tumenda ko mutenkelinga ayinyore gusiye kyanarese birogo biryakorewa. Abantu bari kurunyamira urukisi batenenera sana se chame ya ODM. Aligererie abaye birogo especially ensema ya Nyamira. Igaba gusi ekere na iragoja terbuya tumwa kerere. Igontu tubanda bono komoteringa no otora monere ne serikali ya fraud based. Ikiagire ide reality ya bono iga. Ndetu akichinta chondo tu akekerere yendo gojikoba ikiere serikali nerero. Nendoni ba wane na rae na ruto ngango korokore gasiamo. Intuna abagusi wikana into chamo tuikaranse SMS yo. MS to yukaranso wetranga raire biro byako ewa serikali ya fraud based. Arenga ribu ya kabisa au muntu kurwa Nyamira usikuru bosongo. And more especially kuru Nyamira kiagra Nyamira ntubu ati musiyesi no yomo. Liga lyo kumwakere kerere igoto mwenda kumudenga omugaka. Agwese waso agochia buno era roenda gerere. Na into to basa utweba SSM ya Nyamira. Igaba gusibo spinande garamo wake gara mwamanyanga intuaba gusini ndoko revi asara kirase. Economy ya bosu ya Sumu Migori Omabei olirense nesi intuaba gusitoko revi asara. Igonto basa gutwaro wamatobe netine bachito igoto tegemete barabuna ora tegemea. Igonto basa kora magosa irinde onyo monto gosire disenjera nero ingia abwenda gotegwa. Kubwa wake kerere kira roto usiane mbe